Maayong hapon mga pinangdaog, binati kong mga kaigsuunan nga subuan. Nagpatawag ko ni ining live nga press conference karon. Kay aron matagaan og mga igong katin-awan ang pipila ka issues nga angay gyud nga kamo masayod. Unahon ako ang paghigpit na sad sa pagpasulod sa atong mga arriving passengers didto sa Mactan Cebu International Airport. Sa akong pagsabot, medyo dugay-dugay na di ay ni, nagpagsugod gud kuno sa iniro. Kaysa una man gud, pag-abot sa atong mga sugboanon nga pasidong sa probinsya, moingon man lang sila nga moadto sila sa probinsya, moadto og lungsod sa probinsya, diretso ra. Walay daghan nga mga kuskus balungos. Karon nakugang na lang ang atong mga kaigsuunan kay duna na may bus gibutang. Duna na may kinahanglan nga sundon nga passageway ug didto sukit-sukiton kuno ang atong mga nangabot nga mga pasahero. Worse kay ako kuno to orders. Kinahanglan makaproduce og letter of acceptance gikan kuno sa gobernador, unya dili lang kana, kinahanglan usab kuno nga makaproduce og letter of acceptance gikan sa local government unit. Ang mga nagman ni adto nga booth gigamit ang akong pangan nga wa gali ko masayod nga mao na di ito ang ilang himo nga balaod didto sa airport alang sa atong mga Subuanong muuli in town sa ilang tagsa-tagsa kalungsod sa probinsya sa Subo. Kagahapon ra ko nakasabot nga mao di ay ni nahitabo. Kay ang uban naikog og question nako. Kay lagi gidaman ako ngan pag ingon nga order nis gobernador. Wa na lang taon sila maningog. Na timingan lang gahapon kay doon ako'y kaistorya, mga kauban, nag-istorya mig economic recovery, ang pagbangon og balik sa ekonomiya sa Subo. Doon na nagyoy ni Dare og ingon, pero Gwen, nagsigi kag duso og pagpasaka sa ekonomiya. Nganong lisod-lisoron man ang mga tao mga bot nga dunay negosyo, dunay katuyuan sa probinsya sa Subo. Diha ko nahasinta og niko, wa man ko'y order. Wa man ko'y gipirmahan nga executive order or memorandum nga gikinahanglan moagi og lisod kaayo nga proseso, lakip na ang pag-produce og governor's acceptance og acceptance sa local government unit. Tungod ni adto, gipatawag na kog meeting ang mga nagpamahala sa MCIAA. Ug unya ni-attend usab ang atong regional director sa DOH ug ang atong regional director sa DILG. Kuyog usab ang atong provincial director sa DILG. Kay sayod man kitang tanan ang regional IATF gipanguluhan man aning DILG ug DOH. Ug sa dihang akong gipangutana si Andrew Harrison, what is this all about? Requirement of a letter of coordination from the barangay of residents in the city of Cebu for locally stranded individuals and authorized persons outside of residence upwards traveling to the city of Cebu from Metro Manila. Now, apparently, he is the Deputy Chief Implementor, IATF EID, Emergency Operation Center, Cebu City. This should only apply to Cebu City. Pero ang akong nahibudngan, nga ni-apil man og bus, gibutangan og lamisa, ang probinsya. Wa gali may masayod, wa gali may pasabta. Ug ang mga nanglingkod, gikan niining Emergency Operation Center of Cebu City. Since when nga ang ilang otoridad niabot na nga ris probinsya?
Di manggali ko maka-issue executive order nga kinahanglan sundon sa Cebu City. That should work vice versa. Nga kung unsay ilang pamalaod, ayaw apil-apila ang probinsya kay inyo man na. I was aghast and this has been going on since January. They misrepresented themselves kaning mga nanglingkod nga gikan sa EOC Cebu City by creating the impression, in fact, even Andrew was thinking that these were employees of the province of Cebu. And further claimed falsely that the need for a letter of acceptance or letter of coordination were my orders because I never gave such an order. Something wrong? Nag-ilis-ilis man gud mo. So can I go on? Yes. I never gave such orders. How could they use my name? Orders of the governor. Naningkamot ta nga buhion og balik ang ekonomiya. Daghay interesado ron sa Cebu province. Ngano? Because in the past, sukad pa atong pag MGCQ na nato, seamless ang travel. Pag abot diri, diretso sila. Which is not to say of Cebu City kay daghan man kaayong pangayoon nga mga papilis. Mao man gani before nga mangabot ang mga pasahero gikas Manila. Pangutan-on, asa man mo? Mandawi mo, Lapu-Lapu, province or Cebu City? Ang kadto mo ingon Cebu City, magpundok purting daghana. Kay tagsa-tagsaon pa kay daghan kay requirements. Pero Mandawi, Lapu-Lapu, province, diretso. So here's an interesting point. Nakitaan siguro sa kadaghanan sa mga pasahero, may pagmuingon na lang mig Mandawi. May pagmuingon na lang mig probinsya. Kay di pamili-lisuron. Kay niingon magagahapon si Andrew nga, well, this was requested because apparently the passengers were already not telling the truth. That they would say they were going to Mandawi or they were going to the province, but the truth is they were really going to Cebu City. You know my answer to that? You are forcing the passengers not to tell the truth. Because you're making it so hard for them. Kung moingon sila Cebu City, daghang kayo rikititos. But, what's the big deal? Kung di na lang sila musulti, ug hain sila. Nga naman, di ba MGCQ mang Cebu City? MGCQ man sad ang Mandawi? MGCQ man sang Lapu-Lapu? MGCQ man sang probinsya? Di ba ang IATF niingon? There shall be interzonal travel. Unya, pareha man may risk classification. So, what's the big deal? Nga inyong ipanish ang mga taga-probinsya o taga-syudad nga musultis di mamakak na lang kaya ron dili masubjected to so much hassle sa daghan kaayong mga rikititos nga aron lang ka makasud sa Cebu City. Nga naman di ay kumuingon dai sila mo adto sila probinsya di sila kasud Cebu City. So, that brought me to question here. Unsa ba gyud ay ang IATF guidelines? Kibaw mo, mas lisod pa kuno. Mao man ni feedback. Mas lisod pa nga makasud Cebu City inig abot gikas Manila. Kaysa mularga ka mo adto kas Manila inig abot mo sa airport, wa ni daghang rikititos. Unya GCQ ba ang Manila? So, akong gi-review ang guidelines kay ni quote man ko ning suwat ni Joel according to hain na ni 2020 pa man nga guideline local travel advisory for LSIs and APORs. Di basahon na to klaro. The movement of the following authorized persons outside their residences within and across areas placed under any form of community quarantine shall be permitted. Nakalista tanan diha kung APOR ba ka. Gawa sa health and frontline services personnel, government officials, duly authorized humanitarian assistance, personnel, persons traveling for medical humanitarian reasons,
Persons going to the airport for travel abroad, anyone crossing zones for work or business permitted in the zone of destination and going back home. That's very important, ha? Kaya ang mga nag-report na ko, regularly travel from Cebu to Manila and back to Cebu. Kay this had to do with their work. Unya, in the past, walay hassle. Kumaingon sila nga Arimis Province, inig-abot sa airport. Karon na lang, Enero, nagihigpitan og maayo, naghimo ng kaugalingon nga ali didto sa airport. Unya, kinanglan maglinya ang tanan nga musod sa probinsya sa Sugbo aron sukit-sukiton o pangayuan og mga requirements sa personnel who do not belong to the province of Cebu, and second, who were not given any authorization by the province of Cebu, and third, falsely claimed that these were my orders. Okay, kung apor ka, nagtanaw ko basag maayo ani, kuha ma-download man ninyo. This can be downloaded anytime. Kaning Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Diseases Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines with amendments as of December 14, 2020. So this is the latest. Kaning suwat ni Mr. Garganera as of August pa na, 2020. Kini as of December 14, 2020. Wa gyud ko nakit-an dire nga kinahanglan dunay letter of coordination. Kung apor ka. Now this also refers to OFW students, even non-apor. Hindi maski non-apor ka. Diyaw, the interzonal movement of persons not authorized outside of residences or non-apor between areas placed under GCQ and MGCQ for any purpose shall be permitted, subject to reasonable regulations imposed by the LGU concerned, if any, and which should be submitted to the DILG. Okay. Ato ning tagsa-tagsaon. Pwede ra ang movement of persons not authorized outside of residences, mga non-apor. Placed, pwede magali from GCQ to MGCQ and vice versa. All the more from MGCQ, which is Cebu City, and MGCQ, which is the province of Cebu, subject to reasonable regulations imposed by the LGU, which of course, yes, the EOC, Mr. Garganera, can impose. Kung siya maoy representing Cebu City, he can impose reasonable regulations. But, and here is the caveat, which should be submitted to the DILG. Nangutana ko sa Cebu City nga DILG, walay submission. Wa gali sila mahibaw ani, and this is now cause of concern kay naghimo-himo na mag-ilang mga balaod nga wa magali masayod ang DILG. Ipangutana nako si Trovela, wala sad. Why submission? So, di sa may wa musunod ani sa IATF guidelines. Be that as it may, I'll make this very clear. Sa tanan nga nahasol, sulod aning buwan sa Enero, tungod kay naghimo-himo ug ilang kaugalingon didto nga mga balaod, ang mga tao nga way labot sa probinsya sa Sugbo. Karon, akong ipasabot ninyo, gahapon pa lang gitangtang na na. Panangtang na na kanang gibutang-butang diha nga lamisa ug bus. Hasta pa mga alleyway para sa mga moabot para sa probinsya sa Sugbo. Kay gikinahanglan unta, we welcome them. I-welcome ni nato. So, there is a notice now nga i-set up dito sa tanan 5 ka strategic points sa airport, which states, no letter of acceptance from the provincial government of Cebu nor from the local government unit of destination shall be required for entry into a municipality or component city of the province. Welcome to the province of Cebu. Ang MCIAA mismo, GMR, mo ay naghimo niini. Ang GMR mo ay naghimo
ilan ning ibutang at 5 strategic points in the airport aron makabasa ang tanan. Aron makabasa sad kadtong misrepresent sa province nga niangkon og awtoridad nga dili ila, nga gilisod-lisod ang mga nangabot nga buot mo adto sa probinsya sa Subo, gigamit pa ang akungan. Let me make this very clear, I gave no such order. They totally misrepresented the province of Cebu and the governor of Cebu. You want questions? Okay, we have different topics, so unahan ninyo. Follow-up? We will put doon sa nato inyong mga pangutana ani. Question. Go. Pero MCA gapon siya go pero hay siya dito. Audit na lang. Okay? No questions? We will proceed. Mas man bahig MCAA mo pangutana? Kuan kanang kutob raman sa January 31 ang katong pag-ban sa mga countries. Mamutana lang sa ako go update sa inyo mga sabot ni Mayor akong welcoming katong mga. Well, we don't know yet, no? There might be an extension of that. So, dili ta mag-una-una. Dili ta mag-una-una kung unsay among sabot kay I don't know yet kung di na ba na nila i-extend. Apparently, everybody's afraid of this new variant. But, angay magud nato may bawaan nga nagsige man nag-mutate ang virus. And apparently, kaning bag-o nga variant na dako naman ni nga issue. So, let's wait ug unsay ilang decision ana. No questions? Charo, wa mo'y questions? Kasabot mo adto akong giingon? Yeah. Dok, naman ko yung data if pila ka mga passengers ang nila kang nasol yun. That I do not have and I will ask kay tinuod man na napugos na lang ni mga pasahero ug pamakak suway ra gud mo kung nakasuway mo larga pa dong Manila inig-abot ninyo way hasol na pero inigbalik ninyo inig-ingon ninyo nga Cebu City lumpungon mo ngadto porting daghana ug dugay kay mo makagawa sa airport kay daghan man kay mga rigititos. In fact, usa ka justice sa Court of Appeals nga niuli in town sa ila dito sa norte sa Luzon was very thankful nga among na-facilitate to. Pero pagbalik niya, ningon siya, ang hirap pala pagbalik dito kasi ang tagal ko sa airport, ang daming mga tanong, ang daming mga forms. Cebu City. So, I was surprised at that time. Niingon ko nga, nganong magkalain man atong protocols? Pareha raman, MGCQ. MGCQ ang province, MGCQ ang Cebu City. Mas stricto rin Cebu City. Ang mga tao, nakakita nga, ang Mandaue, ang Lapu-Lapu, province, walay daghan mga kuskus balungos, mautong muingon na lang, bisag mo, adtog Cebu City, muingon na lang, dili adtumig Mandaue, adtumig kuan. Karon, nakitaan din ni Cebu City, labi na ning, usahay feeling important kaayo, EOC, na deputy implementor, by authority of the chief implementor, Major General Melquiades Feliciano, kitaan tingali niya nga gamay na lang sila ma-power trippingan, and I'll say power tripping yun. Mo na ilang gi-imponer, kaya naingon man si Andrew nga, they were seeing, ma'am, that, passengers were lying and no longer saying they were going to Cebu City. They would say they're going to Mandaue, they're going to... That's why they had to put that... and now, they themselves were claiming kinahanglan mangayo og letter acceptance nako. So what is that? Isn't that overextending their authority? Second, isn't that misrepresentation? Because they themselves manned the booth of the province without the courtesy of even informing us. Wa mi kibaw. Kagahapon ra ko, by accident kining istorya. The day before, nag-press con man ta. Katong pagdipinsa nako bahin sa Friday. Nagdipinsa nako bahin sa province, di ba? Bahin sa ekonomiya.
So that's why, kagahapon nga namin paniud to, somebody said, sige kag dipinsa ng ekonomiya, ngano lisod-lisuro naman hinuuna nimo, sa una, wa man na nimo lisod-lisura. That's the only time that I discovered nga nagbutang-butang sila ilang mga tao para sa province. And worse, claiming to the passengers nga orders kuno nako. In fact, I may not have the numbers as you asked, but I asked Andrew for those people who were manning the booth of the province, because I would like them to answer why they misrepresented the province and why they misrepresented me. Wa gyud ko manghilabot diri sa city. Gani nay uban diha hangtod karon pagmata na in town mo. Wa lagi ko ilabot diri Cebu City. Kung unsay nahitabo diri, unsay inyong reklamo, ayaw ako maoy pasulbara. Kay una sa tanan ang akong jurisdiction di sa province, dili Cebu City. Vice versa, ang jurisdiction ni ining EOC Cebu City, Cebu City. Why labot sa province? Narabay suwat-suwat diya sa Facebook. Nya, kay siya may pinakataas ng opisyal. Ano man di ay mi Cebu City, wa di ay mi kabutar niya. Pagka gobernador, wa gyud. Honest, wa gyud. Paklaro lang gyud kang wa kay butar-butar. Go, speaking of sa katong, well, the airport authorities are already identifying these people who have misrepresented They're here. the I'm seeing them at 2:30. But are we planning to take legal actions? I'll against listen to them? their side first. I first want to hear from them why they did such a thing. And upon whose orders. Because naanarabay daghan denials ron. This is a very serious thing that they did. You know that there was, now the stories were, reports I'm receiving. There was one Korean investor who wanted to come to the province, go to Bantayan, because there was a resort that was up for sale. And he wanted to buy it and revive it. But then he was told, you need letter of acceptance from the governor. You need a letter of acceptance from Bantayan, from Santa Fe. And he didn't know anybody. So he decided not to come. Opportunities lost because of misrepresentation by people who absolutely have no authority over the province. Okay. Already na follow-up question. May follow up? Wala na. Okay. Next. Next item. Well, we had that press conference last Friday. My reaction to Okta, or not particularly, well, there was an Okta report, but a certain person who really loves to talk to media singled out Cebu. Cebu province, in fact. You know this. You read this. Dili ba ya Cebu City lang giingon? Cebu province is now cause of serious concern. Gitubag na nato. Kaya ang iyang serious concern, I just said, asa maan ni serious concern, na kung per capita, ang number of positive cases nato, 25 rata diri sa probinsya, na ay mga probinsya dito, mountain province for that matter, 300 kapin per 100,000. We gave our own data and analyzed it accordingly. I further said, the only time that we start worrying is when our isolation centers no longer have the capacity, di ba? Nga mapuno na ta hasta ang ospital. And I said, right now, ang isolation centers nato di kay kaabot 20% ang occupancy. Ang atong mga hospital beds sa upat ka provincial hospitals ug 12 ka district hospitals, naras 20 to 25% ang occupancy. And that's not pure COVID. Naapila na ang influenza-like illnesses. Unya, panahon ba ni sa Subaw, sa Cebuanon pa na nga termino,
Daghay subawan karon pero wa naman lagi subaw karon. COVID naman na. Wa nay sipon, wa nay ubo. COVID na na. So, mora ng occupancy. Well, now Cebu now a serious concern. The province kuno average 147 new COVID-19 cases per day. Hello, kanusa man na nahitabo? Mo na ni. We cannot blame these people in Manila kay maski gali nga ni Cebu City, doon na pa manggihapon intay nagtuo nga ako pagihapon apil pa ning Cebu City's province nga ako pagihapon maoy nagdaan ning syudad. Labaw na dito sa Manila. Nga nagtuo sila, ang Cebu Province is Cebu City, and Cebu City is Cebu Province. Ambot, kanus apakaha ni maedukar ning mga wagi hanaw. Karon, giusab na nila. Sukad atong January 28, 2021, nga Cebu, now a serious concern, gitubag na nato, with facts and figures. And figures do not lie. They changed their tune. Karon, Cebu City continues on an upward trend in new cases. Aw maayo, salamat kay nakasabot na mo. Lahi ra ng Cebu City, lahi ra pud na ang Cebu Province. Unya, nawa na ang serious concern kay maski pa mag-upward trend lagi. Mag-upward trend. Kung naay igo nga facilities to manage it, to handle it, that is not a serious concern. As I have always been saying, it's not a matter of achieving zero COVID. We have to live with the disease. It's a matter of managing COVID-19. And that's exactly what the mayors of our 44 towns and 6 component cities are doing, which is why we have kept it to a minimum of 25 per 100,000. But even in Cebu City, the facilities are not overwhelmed. I will just go so far as to point that out. To be fair, hindi ra ko kutob. Hindi lagi ko manghilabot sa Cebu City. Hinaut unta, nga kaning uban din dili mag-apil-apil pod sa probinsya. Questions? Sige, question? She answered it. That was my question, but you answered it already. What was your question? My question was about what are your thoughts on the change, but you answered it already. But you know, the strange thing, when Okta first came out with this, Cebu now a serious concern, all the major networks kept on calling me. Tanan. ANC, ABS, GMA7, sige panawag, hasta pa ang mga CNN, mga radyo pod, sige tawag, di ko gusto lagi mo tubag kay tagi-tagi manggod og tubag. Motong I called na lang for that press conference. Now, nga nigawas na ning Cebu City continues on an upward, wa na lagi nang utanan nako. Wala po gibalita. Wa pa gyud gibalita. May gani. Thank you, Yusek John J. Gonzales. Kay iyan ning gi-highlight. And he gave a very well presented analysis of the readiness of Cebu City in managing COVID-19. I think dako na o factor nga they changed their tune. Pero wa na lagi nanawag nako. Mo na diha. Nangita ra tingali og unsay ilang ikabunal sa province. I don't know. Unsa man na kasuya? Bahala mo diha. Dipinsahan gyud na akong probinsya. Bahala nag-unsaon na ninyo. You will try to bring the province down, whoever you people are, but I will defend the province. Why? Because there are so many helpless, voiceless, and jobless Cebuanos. Ngaway champion in town. So, dipinsahan gyud din ako. Hinay-hinay mo, kung mobalita mo, ug bati bahin sa probinsya, kay tubagon ta mo. Siguro ala nga eksakto inyong data,
eksakto inyong mga figures, eksakto ang inyong facts. Get your facts right. Kay I will answer you also with facts and figures. Lana, katong gipangayo ni Dr. Bingkoy? Wa mo kasabot sa akong gipangayo? Okay. Third issue. Naasa sa Star karon. DILG reminds LGUs to align pork policy with national governments. If you would recall, yan yaman sa gibutang, Cebu Governor Gwendolyn Garcia issued an EO imposing a 6-month ban on the export of live pigs to protect Cebu's 11 billion peso hog industry against ASF. Well, let me just correct that. This is not really to protect against ASF right now. Kaning akong gi-issue nga ban nga dili na pagawason ang buhi ra nga baboy. Pwede man ang karne. I have not banned, and that's a distinction ha. Kamo mga pumapalit sa Manila, palit mo karne dire. Dili pwede nga paliton ninyo ang buhi. Mo na atong ban, buhi nga baboy ug ang anay. Ha? Ngano man? Kay ni mahal naman. Sayot ta tanan, mahal dito sa Manila, kay wa naman hurot naman ang ilang baboy dito. 39 provinces, igo naman nag-ASF, hasta Mindanao, hasta ang Region 8, ang Leyte. ASF naman na. So, ano sila baboy? Di na tanan mamalit na to. Okay, kaluoy sa Diyos, bisag wa pagali, pre-COVID pa, I made up my mind to protect our hog industry here in Cebu. And I did that even when 3 cabinet secretaries were calling for me to lift the ban that I issued. First against Luzon, then against Mindanao, and then against Region 8. Tulo ka cabinet secretaries. Now, para kasabot ning DILG, kini si Undersecretary Jonathan Malaya, nga nagmonitor kuno sila, issuing EOs, restricting or limiting entry of pigs. This is even worse. Of course, you should limit already. Wa mo kasabot nga grabe. Mas grabe pa na makatakod kaysa COVID. Kay mamilit lang na sa imong sinina ang fomites nya moadto ka sa babuyan sa imong silingan. Ato na niambak na dito. And the mortality ha. Ang atong mortality rate sa COVID is less than 2%. Mortality rate ani 100% in 5 to 7 days. Kung nay usa ka baboy, 20 na kabuk baboy na infected ng usa, in a week's time hurot na 100% na. Why masalbar? Mo bitaw na hurot na ang baboy dito sa Luzon. Mo nang niya na tanan na malit. Tag 400 pesos na per kilo dito. Niya na mga namalitay og baboy gikan sa Luzon, pamaliton ang atong live hogs. Unsay resulta ana? Ni mahal sad ang baboy nga rinato. Nga naman, kay mahal naman ilang palit dito sa backyard. Wa na nako gi bawal kay may na lang putaw na sa mga nag-raise aning baboy. Pero ang atong giunang tan-aw ang supply. Kung hotdo na nagpalit ang atong live hogs diri sa Cebu, runaway prices na po ang precious baboy na to. Kita na say why supply. Muna ang atong gibawal ron ang live hogs nga dili magawas. Gusto mong palit og baboy, pagpalit mo dire sa Cebu karne. Pwede pa mo kapalit karne na lang. Ibawal sad nato ang anay. Kay mo to yung mga anak. Saan mo na to repopulate kung mahurot na ang atong mga anay. Now, ingon ra ba ni si Kuan Florese provides for unimpeded movement of all types of food and non-food cargo. Bitaw, tinuod man na. O kung moingon mo, refer ba ni siya og Administrative Order 22? Kani Administrative Order 22, morning National Zoning and Movement Plan. Okay? I already showed this to you.
na ako executive order ani number 8 series of 2019. Kay giklaro ni nako green zone man ta. Kini karon mao ning Pilipinas. Kani adto pa man ni 2019 karon puwa na na tanan, puwa na ni Dapiz Leyte. Region 6 na lang ug Region 7 ang libre. This is not updated. Now, klaro kay dire, nana sa akong executive order number 8. Sa una, gi-call na pud akong attention kay ako malagi gi-prohibit. Nga kuno, ila man ang gikuan, nay dark green, kita na libre ta. Dunay light green nga duol-duol na sa basin og ma-infected o katong infected zone na gyud. So doon na sila light green na o kanang dark green free zone kita na. Ang light green protected zone, yellow zone surveillance. Ang yellow, ang pink buffer zone, ang red mo na to infected. Kuno dili pwede nga di na to pasudlon. Kung gikan sa light green, katurag ko nung sa red, dili pwede. Pero akong gibasa, ang mismo gihimo nga National Zoning and Movement Plan mo lagi. Kung manggod mo basa, manggod ko. Mo rin nakadaot na ako, ikuti-kutihan ka ito. Mubasa usa ko mo abli sa akong ba. Tun-an usa na nakog maayo, kung unsa bagyod. Kay tingali unya, ma-foot and mouth disease unya ta. Kanang foot and mouth ba nga naguna imong ba ug abli nya pagkahuman do na kay gisulti gibuhi ang pong mugawas nga labihan nimong sayupa may pay gisud nimo ang imong tiil nga imong ba mo na foot and mouth disease mo na mo tuon gid ko imong pangatawad ya. Okay, unsa may giingon sa ambito ako executive order be dark green. Sabi ha, Executive Order number 8. The National Zoning and Movement Plan for ASF that will guide movement protocols of live hogs, pork products, and byproducts into the free zone intended to control the spread of virus states in part the dark green zone can C-A-N, dili must or dili should. Mao man mga mandatory. Kani dili ni mandatory, can pwede. Unless nausab na ang meanings in English anang can, ang akong nasabtan amba do lang narabay bagong millennial English. Kanang can pwede ra na no? It's still ko ano? Ha? Mo ba? Okay, fine. At least millennials and I are still talking the same language. So, can, millennial ko na sila can receive fresh, chilled, frozen, and semi-processed from dark green and ASF countries. The dark green zone can receive fully cooked canned products from red, tama, maski infected, can kuno. Tugutan ta. Nga mudawat kuno ta, basta kay fully cooked canned products from red zone. Tanawara. Kung inyo nito na ng ASF, nagsugod baya? Nimdo mo? Nagsugod baya ang ASF dito sa Luzon tungod sa swine feed ang kanabitang gikuan nila? Ang say tawag lamaw ba? Ngagikan kuno to sa airlines nga nag-serve og mga processed nga meat from ASF infected countries. Pero kaning ilang gihimo pwede kuno can at least ningon sila, at least mga abogado sa DA nasayod nga di gini pwedeng i-mandatory, can receive fully cooked canned products even from infected zones. Now ang ilang executive, ang ilang order memorandum sa DILG nga padawaton gyud ta, ipalift gyud kung ipatuo ko ana ni adtong 2019 citing this, nibasa masag ko, citing the President's administrative order in reference to
administrative order also, DA Administrative Order 22. Akong gibasa. So, ningon ko, dili kong dawat. We have to protect the hog industry of Cebu. Labi na in town, kani mga backyard farmers. Nga kanara ilang gibuhing baboy, mo ano na ilang pag-asa nga makapaeskwela sa ilang mga anak. Nga makapalit og multikab. Makapaayos balay. So ako gyud nang giprotehian. Pag issue nako og ban against all products, pork and pork-related products from Luzon. Unya sa diyang naigo na ang Mindanao sad, ako na sa nagiban. My attention was called. Nga ipalift na, I did not lift it. I invoked the General Welfare Clause of the Local Government Code. I have to protect Cebu first and foremost. Region 8, nilift sila at that time. Well now, Region 8, nana po ASF. Ang katong dito sa Luzon, nga, they were insisting at that time that wato nako kay nang labi man ang mga food processors, mga manufacturers, labi, grabe kaing labi. They were insisting nga dawato na to. Kay okay na kuno, contained na kuno. Gihurot na kuno nila patay within pila to ka kilometer radius. Karon, wa na'y baboy dito. 39 provinces are already ASF infected. Mao na ni ana na malit natog baboy ron. Mao nang nisaka ang precious baboy. Kay nganuman kung kaniadto ang palit sa live weight 105 to 120. Karon ang palit sa mga taga Manila 195 to 210. Mao na ilang palit. Nisaka para nako, para in town ato namuhi. Backyard, may na lang taon, nakabawi-bawi. Ang atong si VIPCO, ang Central Visayas Pork Producers Cooperative. Kini sila, atong panahon sa pag-shutdown, katong lockdown ta, daghan kay sila og reserve katong mga pork, ang mga meat, karne na, nga diha sa ilang cold storage. Motoy ilang excess. So motoy gisigig hatag nila aning mga pumapalit. Pero karon nahurot naman. Hurot naman na. Nabitaw ang atong total need is over 4,000 metric tons. Ang CVIPCO, which is a very organized group ha. Organized kay ni sila tabang sa digmaayo kay para mapunis ilang industriya sa pag-monitor sa atong ports. Nag-provide sa ni sila disinfectants kay aron lang gyud masiguro nga ang mga manood nga mga sakyanan gikan sa ubang dapit thoroughly disinfected. Now, when I had a meeting with them the other day, atong Friday, ningon na, they told me nga dili na gyud ni kaya, ni balanse na. Ang ilang 2,700 metric tons production per month, which is good for Cebu requirement, na breach na kutob na diha. Ang atong mga backyard nga farmers dili ni organized, dili ni pareha sa CVIPCO. So pwede makadirektag pamalit ani nila. Ug dili ta makasulting igahina na tanan para sa Cebu kay mahutda na tag supply. So what is the next best recourse? Ang executive order nga atong gi-issue nga ginadili na ang pagtransport og live hogs and sows, buhi nga baboy og mga anay. Okay? Well, di ay mga reminding ko no, di ay LG reminds, well, first and foremost, I will protect Cebu. Secondly, there is nothing in the National Zoning and Movement Plan that I have violated. Remember, everything is suggested, dili mandatory. Mahimo tang muhatag, mahimo tang mupalit.
There's nothing mandatory about this. And first and foremost, by my sworn duty and by my oath of office, I shall uphold the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities. And the local government code is a law that governs all local government units promulgated by the duly constituted authorities, Congress. And I'm abiding by the General Welfare Clause. Okay? Questions? So, in relation sa katong recent EO issued last January 29, there's a group of pork producers from Manila expressed a concern that what if other LGUs would replicate your EO and Well, have like their supply of pork there? You know, we're not cutting off the supply of pork. Make this very clear. We're cutting off, we're prohibiting the transport of live hogs. Because this is a measure by which we can at least curtail, no? Atong tagaag break gamay ang pagsaka ng presyo dinhi pud sa Cebu. Mo naman reklamo pud ron. Mahal na makaing baboy. Pero asa man na magsugod kung mahal ang palit sa live hogs. Ang CBIPCO has already committed nga they will keep ang live hog prices nila at reasonable levels. But I cannot ask that from backyard farms kay di may sila organized. Unya besides, you know, this is a free market. Di man ta makaingon nga dili na pwede except karon ang presidente ni issue og executive order kay grabe na makaingon sa Manila tinuod. Mahal na magid kaayo. Unya, that's because I don't want to say I told you so. But ato lang hinumduman ba ang mga nangagi. At the time nga nakakita ko sa dako gyud kaayo nga risgo sa atong kababuyan kaning ASF, I was told that I was overreacting. I had to overreact because there was a great danger to our 11 billion peso hog industry in Cebu. Well, now, niingon sila na control nila sa Luzon. Wa naman lagi baboy ron sa Luzon. Ang Mindanao, hinay-hinay nagkanat na pod ang ASF. Ang Region 8, niingon na pod ang DA, na-control na nila to 3 barangays, but that's not what we are hearing from chat groups of veterinarians. So it's better to overreact in this case than to underact. You know why? Daghay maangin. Para sa COVID lainon to. ASF gani, mas kuyaw pa ni. Mas dako pa ni kaayo perdisyon. Kaya unsaon nimo, mortality rate for ASF is 100%. Mahurot ang baboy as what we are now seeing in Luzon. Karon mga taga Region 8 gusto mamalit pug baboy na po dire. Yung kapalit man mo, karne. Dili lang live hogs. Dili na sad pwede ang anay paliton. Mura na sila mag-bidding. Mura na mag-bidding sa presyo ba? Wala na may tabo. And I already told si Vipco nga for the next months and perhaps even years, kay lisod baya kaayo pag-repopulate in an area nga naigo og ASF. Dugay pa na nga maka-repopulate ka sa imong swine population. So, akong giingnan ang si Vipco nga it's time for you to think about expanding kay naa magyud ang market. Kani manggod, law of supply and demand. Kung ang demand mo overtake na sa supply, mo na mo sakang presyo. Now, considering nga kita na lang Region 7 o ang Region 6 ang ASF free. So, it's time for our commercial farms to expand. Ang ilang problema, kay kani kuno mga bangko, dili gusto nga
mo risgo. Kay risky kuno kaing ASF. But we were able to tie them up with another financing institution who is willing to take the risk just to help our hog industry diri sa Cebu. February 2 now, Prof. Yeah. We already started implementing the Yeah. EO. Is there any update, Prof? We can ask Dr. Bingkoy. Doc, maka-update ka sa katong ban on transport of live hogs. Effective naman February 1st. Let's go. Please give an update. For the executive order number 8 katong no prohibiting the export of live hogs, implemented na siya, and then in fact yesterday na ganito ni report sa Studela nga wala gyud pud gipasakay sa Coast Guard because bawal, no. So some of them nagnawag sa DA to link asa sila nga market diri within Cebu. So ang based sa executive order ang gi-allowed naman ang breeders, so the rest dili siya allowed, so na-implement na siya. I'd like to point out that sa Sunstar gani gihapon ilang gi-report DA 7 under RD Salvador Diputado and si VIPCO support export ban of live hogs. And RD Diputado here is quoted as saying that the moratorium would also allow time for the Department of Agriculture has welcomed the move by Cebu Province to impose a 6-month moratorium, saying this will protect Central Visayas from a possible supply shortage. DA7 Director Salvador Diputado said the moratorium would also allow time for the repopulation of hogs in the region. And this is what we are encouraging our farms. Secure also reported nga lack po sila supply. Si Quijor has already reported a shortage, no? So we cannot wait nga anha na lang tamang lihok, wa na tay baboy. You know, we have to preempt always. Kinahanglan proactive ta. Kay first and foremost, we shall protect Cebu. Cebu and the Cebuanos first. Hello? Wala na. May question na. Sige. Next. Next. Liquor ban? Well, daghan actually said sa social media reactions kay some were concerned that kay the Cebu City Mayor Abdelagal will implement the liquor ban sa province sa Talma. Well, let me say this. I've never, ever implemented a liquor ban, even during ECQ. What we banned was drinking in the streets or public drinking. Ang kana magong liquor ban, that means ang atong mga tindahan nga namaligya og liquor or vino or spirits, ang atong mga establishments nga mausay baligya nga giserve, mawada na po nagnegosyo, maundang na sad, mabitaw nagbuhi taro sa ato ekonomiya, gitabangan nato tanan. Ikaduha, what is wrong with drinking inside your own house? You're not bothering anybody. Ang lisod, wa kay mapalit. And we know very well nga some need alcohol to unwind, to relax. In fact, si Dale, kinahanglan gyud mo inom. It calms the nerves. Karon pa, nagdaghang kaayo ang mga Stressors. stressed tungod aning panic, pandemic. So, let me assure all Cebuanos in the province of Cebu, no liquor ban. We are banning. In fact, if you are in a restaurant, mawa mo mang hilabot og mga tao, restaurants can still serve. Hindi naman ta ECQ, MGCQ naman ta.
mag-update ko ta sa atong mga IATF nga kuan resolutions, allowed naman na. So, ipadayon ta na. Walay liquor ban sa probinsya, sa Cebu. And I hope why mag-overextend na pod sa iyang authority nga apil-apilon nga res probinsya. Ano ka? May sitin yan. Okay. May sitin yan. May sa mga tanan. Wala na. Tila. Okay. Alright. Okay, so daghan kaayong salamat mga pinalangga ug binati kong kaigsuonang Cebuanon. Hinaut unta nga natagaan nato og kalinawan ang mga pangutana sa inyong tagsa-tagsa ka panghuna-huna. Hinaut unta nga atong na tagaan mo o paglaom nga taliwala man sa atong giagian ang probinsya sa Sugbo karon gitagaan gayud og prioridad ang inyong panginabuhi. Kay ang panginabuhi maoy makatabang sa kinabuhi. Daghan kaayong salamat.